I pozdrav svima nakon dugo vremena, bar za mene, pošto stavim video da se uploada pa ne snimam neko vrijeme. Ovaj puta na meniju imamo nešto što ste jako puno gledali i tako da sam nabavio još Playtime sličica, negdje oko 10-ak, 12-ak ima. Evo vidite, pa ćemo potvarati da vidimo šta ćemo dobiti. Samo malo da pomjerimo ovamo kameru, tako. Promjerimo i pomjerimo kameru, pa lagano da vidimo šta nas čeka. Nisam već dugo otvarao, dobro. Znači, tu gdje je slika, tu nam je, znači, Mađarska, ako se ne varamo. Opale. Menadžer, Propa menadžer. Marco Rossi. Idemo dalje. Nismo uzeli joj, navikao sam trest, ko Pokemon, ne? Dobro, znači slika je vamo. Imamo Tursku, a dobili smo Gulera. Dobro, stavit ćemo ovako, ne, 111, 113. Ovo su već negdje pri kraju. Idemo dalje. Joj, da smo pokidali sličice malo. Nešto mi je oživilo tamo. Francuska. A dobili smo Žiru. Malo smo ga ivat, evo tu smo ga zakinuli. Fuck. Dobro. Nema veze. Mislim ima, ali nema veze. Idemo dalje. Plaćamo ovako. Tako bi mogli otvoriti. Znači odavdje, dobro. I Chaser. Neki Chaser je u pitanju, dobro, idemo dalje. I sad ga prema dole. Dobro. To će nam biti taktika za otvaranje. I tiririti Španjolska. Budući osvajač ovog eura, dobili smo Merino Vunu, neku ovcu smo dobili. Merino. Znači idemo ravno i onda ga prema dole. Nije uspjelo, sad je uspjelo. I onda dobijemo rub i onda je samo načnemo ovako. I De Jong. Što si Jong? Kako sam kartu pokido. Nismo u relaciji nikakoj, De Jong boy. Idemo i dole ga sad roknemo. Tako. Opet. A dobili smo Normana. Norman, brat naš. Normane, brate, Normane. Čekaj, ovo je 30.
prelazi u drugi dio. Znači idemo ovako i onda ga roknemo dolje. Dobro. Jebem ti, nije mi se otvorilo koliko treba. I... Dobro. Mike. Mick. Micke je golman. Micke. Da nam je dobit nekog Hrvata. To je bilo dobro. U onom smo dobili koliko? 2-3 komada. Da nam je dobiti u ovom neki komad. Jaj, kak sam ovo otvorio, užas. Jebem. Ne možeš otvoriti ovu. Gledaj ovo. Halo. O, Sloven, aj Matijaža mi daj. Nije. Šeško. 13-19. Benjamin Šeško. Jako dobar igrač. Benjamin Šeško. Opet Španjolska. Carvajal. Okej. 3 Španjolca, nijedan dupli. Što će reći dobro. I još 2 paketića. Što nam ne daje do Hrvata, onda barem. Ajmo dalje, možda imamo sreće. Evo ga! Hrvatska zastava! Ajmo Luka! A, Mateo Kovačić. Pa ste stavili su im stare dresove. Nemaju one sa velikim. Malo je grbav. Ali nema veze. Idemo dalje. Sad vamo Luka. Sad je tu Luka garantni, ne da se otvoriti. Nije. Germany. I Sane. Evo ljudi, to je bilo to. Evo vidite ih tu sve poredane. Šta smo dobili? Eto, od naših smo dobili samo Matea. Zlatni Mateo je pao. I uglavnom, to je bilo to za ovo otvaranje. Ovo bacimo. Ne loš pul od 12 ovih. Jel ima 12? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Od 12 paketića nijednog duplog nismo dobili. Onog jednog smo Žirua smo malo pokidali, ali od 12 paketića niti jedan dupli, što je jako dobro. Čak smo dobili i Matea, kojeg nemamo, mislim, ako se ne varam. Uglavnom, hvala vam ljudi za gledanje. Nadam se da vam se svidio. Nadam se da vam se svidio video. Mislim da više neće biti otvaranje, da imamo koji danas datum. Danas je 6. Koliko sam čuo da je da sličice idu do 10. i to će onda biti to. Ne vjerujem da ću. Možda skupim još koji, pa ako skupim otvorim ono 1 ili 2 paketića
u nekom od Pokemon videa, ali tako nečeg. Pošto sam skupio dosta Pokemona i sad to razvrstavam, slažem u bindere, pa ću onda samo pokazat bindere kad ih sve složim i razvrstam. Uglavnom da ne dužim, vidjet ćete. A da, i došao je Pal World patch, onaj veliki ljetni o kojem smo pričali, pa ću tako sad snimati i to. I tog će biti opet par epizode, ja već malo igram, sakupljam neke stvari, tako to da ne moram uvijek sve iz početka i da nije uvijek sve dosadno u videu, pa ćemo ići neke raidove i tako nešto obavljati. Uglavnom, hvala vam svima za gledanje. Ako vam se video svidio, udarite like, šerajte ovaj video nekom kog zanimaju ove playtime karte i to je bilo to. Vidimo se u idućem videu. Hvala vam svima na gledanju i pozdrav!